ndera wana nisia mawotu mande mama ita wani chao maitawata tutona kuikala na mwata nimeba mapoa nimeba matapoa na indi zandu poa utona kuikata wowe na woni kana kulio nutumie kuislaili tukenda mwitano na nitwezi watu ikunekela automati wangu ikida kana wambia na leto uiti na nitwezi watu na ukusongia songiola ukwailite kana kunena nisi wosu ne kana umane onaku utona kuikata nye nito Robert tukuona indi twina daktari kana mudhochi arulikanie sietwa na abo kumelala karibu sana daktari wewe msio ni msio na asante ndo kumbocha wa karibu sietwa ni Alex Mwanza ni audiologist kana mtaalamu wa kuigwa na balance ya Thokoma ya data center ya Masako. Karibu sana daktari na indi museisi atwithiro twina nsia yolo wa kwiuga na twenda umilokelelia kuna nsia yolo wa kwiuga na muno muthenya ni wo mundi twenda kuonena nsia yolo wa nthiwa ndo ingine masiane igwa nthiwa na indi ni twenda umana yo nthiwa ikwatianite ata na kwiuga daktari lati onene ya nthiwa ni chao na si ikwatianite ata na kwiuga ni mobea bwana Robert nthiwa ni thina utona ukia mundu either mundu wa mawau angi kana kwithwa wina thina wa matu ila twita peripheral kana utena mathina alangi matomendwa makoneti kiliko ta kwithwa na thina wa okwa ndo ndio no mwewe wiki kana we monzu kwete ndio lakini twenene ndio wa ila kwithwa thina wendeni wa matu kila twita equilibrium kana balance ya mwili kana uongamu kana ulumu wa mwili kweza ile no tembea ulungele sensors kana mudha ula ukontrol ya kana udokuma utuma wethwa wina ungamu wa mwili wendeni wa matu na kamwe kengaliko ya kwa kutuko ome na kutuko konge kwa ngaliko ya kwa kwaka kwa utwele tudokuma aware wa kuhakikisha kana wina ungamu kana ulumu wa mwili either William the ukomete kana utembele ugesedia numana palawe ukwethwa na ungamu wa mwili na pia kwethwa utono mana mwili wako palawe kana uilie at any given time kana ibinda yoyote kwa kiune cho ke connection ya matu na balance ya mwili umudha no kwatene na ila tuonene ya yolo wa ndiwa ya thina wa kwigo ile toremecho ndiwa ila ikuka nundu wa thina wa matu ni tona uka na thina wa kwiga kana ugethote na thina wa kwiga mathina mevo kadha matona kwete thina wa ndiwa alama connect matu lakini thina la you commonest kana ula wetete thina wa ndiwa katika matu ni condition kana thina tuweta BPPV BPPV ni condition ya matu kana thina uka mundune kutu ndini wa matu ila tukali twendeni wa tulatwimba tukoma na essence sensation ya position ya mundu na movement ya mutwe twendwa twakilanziane yatwo na twalika katika nzia iteo kwa twendwa twi free floating kana tubambalele tutebala twaileitwa nitutwetai signal sio bongo sia kuthikile ikoni na ibindane le mundu aithwa ena ndiwa tela wa embe komete okila na abendwa muto wa komete akethwa akwatwa ne ndiwa nondo saisu kileko ni cha sia communication na malemu kana balance organ kana wala we ugezeda akile ukwati nondo watu na mutu etutiye nzia bala tu nondo petrula tu on kutenge bena ngaliko ela wa pendwa muto siaiti pekila kama kiodo kumawe osuwangale kwesu ko umana nike batwa ila assessment kana to adima bato nikana ukesedia nitwa nondo tutona kuita mundu osu amlembo osu tuine na wewe nambia tukalitu ndo maana mukamba meta malisa wa kana tulato to bearing nicho kula tukituma tukila bala kwenda tukaumanza
mabinda maingi no toke ona bate na course lakini ni to connect yo muno na ukila either mundu ena thina wa kuigua kana wina thina wa pressure kana sukali kana unabalukile kana infections ya matu kana inge twita metabolic disorders ukeseria la twita electrolytes katika ndakame ya kuti balanced ko nondo tukali toya kana tulisau tu component ya tuoni ila twita calcium carbonate so either imbalance ya calcium mono katika system ya kana ndakame yako tukali tune kuetele nosu na uyezo nondo twa interfere na la density ya tu na wesere ya twali kabala twali kato ina uma twati wato flotate ko wesere twata madina mandio dalili nsiba mundu atona manata kana juwe na dino wa ndiwa ndiwa kana situita BPPV BPPV ni acronym ya benign paroxysmal positional vertigo nende to akisongweso kwa alama esikisongo benign ni nini imaanisha B benign imaanisha kene kindu kita harmful kana chio wa utona kwete ya madhara ma kwa affect kana uende na kuziti nao paroxysmal imaanisha kana nini ni kindu kio dik na kiyoka nao positional imaanisha ni kindu kio tegemea ngalikwela moto lake moto uiye kana position ya moto vertigo nayo ni term ya la tutumia ku represent dizziness kana ndio kwa hiyo BPPV ni condition isu tuita thina wa ndiwa kila yo baada ndiwa wengoletie dalili so dalili ya nundu wa kwetwa nundu ni kindu positional ila wa bindu wa mutwe ta we comment no ibindu wa mutwe no yewa to view kaniwa isuye dalili yemwe okay kana we ili ende na yungama wewe to view kaniwa ingi kana wewe ndio isuye dalili ya no wa ndio kila kingine kwa ngo bindane umundu yakwatwa ino sugese no kwa ngo na ona kutabika kupigia kutabika kwa ndo amwe kwa kiune kithyawa kila kingi wesaidi ya mundu kutembea utuko pena dina mundu aigwa to no ulika itwe kumi ila estimation kana ya udhima matambe mako wesaidi ndena so sa ingi wesaidi ya mundu evito kulwa na sa ingi nikito no mukwato watembeto akambauka kana mundu adwaito ngali kikamukwato kezede nao ni mwisho okay ne kindu kwa ila wa bindu wa mutwe muno dependent kwali na position ya moto ila wa bindu ndo tokali tu mbya twathingithwa na ende tuyete ila twambe yotoma ila signal katika akili iko yona to baloka mabina wengi wesaidi ya mundu su comment mbe na mundu nge na genita kibeti na mume akamukwata na bina yona ta tono balo na yo getangana yako medenesa kuni kidi awake nayo mundu nwa aluke ni obaluka nondo yu ine harakati ila hisia wewe to bi ukanete ideally in the process no yuga ukahaluka kona kitanda pe muishosu na wala me muisho ni mwana akwila na leno wa mbiwe ni siana nini ni muika kana ndo alaku kana kila mundu muisho muno nikithitwe kiathirite andu ala mena miaka 50 kwambata lakini pia nikikwata ona ciana mundu my experience inaonete kana kena miaka 60 kena denosu kwa hiyo ni wethe wa across the ages lakini muno ni andu ala mena miaka 50 kwambata nako ba ku affectiwa ndio mumana hata mundu ena thina wa ndio ila mundu woka sibitali na twamwithikisia mundu twacia ala twasomi ubo wa uwiti ila twita history kana kila muogo wa utabia iform ya almost 90% ya diagnosis kana kila muogo sio white
kwa education mu maundu ala kutabia either ne siendo isu cia either kwa ngi wela wa mukakana wa bendo wa mutwe kwa ngo kutabika siendo cia mulembo tosu elwana zima madena tasu nituma marapi no suno to member huyo kwa utuma advice ya mbani wewe dena tosu uko na daktari wa matu kana audiologist ukasiwa nikana ukaitwa nikendo keiteka na mabinda maingi wana kiyo na utumi wa ndawa kwa u wa manika na waitwa inosu weka ale ukadela nitukita bauka tikendo kienda ndawa utabiki itawata lakini twenda umana yota daktari atona bakanyata ndio wa ya thina wa kwiga na ndio welenge no no ni sebe omugongo matono kwete ndio thina wa ndio kubatukanya na mathina lani sasa ndio ni kubatukanya lakini muno presentation ya ndio weno ya matu yimba thina ndo wayo ndo deili oyo kwa na ni ondo twese paroxysmal kana ni kendo kioka kivi yutambiwa ya kwa sababu kama zaida hiyo continuously na saa nyingi mabina maingi mayuka kuona daktari wa matume already monitored general practitioners makadimu kiwango cha ndaka meke wa kisawa ebwa mundu mukano udimiwe ngina kanane muito kana timu ito edewe sawa kwa ebwa na mau angeta sukali no adima sukali we sawa ndu wembi bado no kwate dio so maungu asume we isolated no yuka ile wana symptoms taitu weta sia kwithwa mundu aikwatwe ndi wela wa bendo wa mutwe kana kwithwa aigwa ngo na kutabika sindo isu ni isio pointers alafu yende yu pe test ila tuweka katika kliniki tukamana nechoke na dena basically test sia matone lazima we said eta roll out waunge weta wa Meniere's disease wa weta ndiwa lakini usundwe kalamu no ukadhima ukasisia na tuisisia pressure ya mato tuisisia kiwango cha kwewa tuisisia chuma ndo kiodokoma kiuto adhima ende tuithi ila tuita vestibular assessment kana kusisia balance ya moyo ndo deile tukasisia either nutomega nenga liko yako kwa kaka na yako kwa ume kana siele affected so tukasisia tukadhima na isusi involve ya posture test na coordination test labda da coordination tukontoa na ya mo aiye chake ke maba na keke ngi ayete nyu adhimanite na ke tweko tusisia kana ni no coordinate nesa utesiwe tweka ni tutoma kweka diagnosis ile tweka on the coach tukasisia ninga twa trigger ndio kana ne kuka kana ndo yoka twa mkomia kitandani niwe tu manane ngaliko ile affected na kuma kauni tutoma ku initiate weight ni ndiye mundu yuwa ile ite kuipona daktari anytime where the one ndio ni waenda kuona daktari mundu ndio tike ndo cha kawaida kwa anytime bukaekale musimu mundu wena ndio uiona no kendo cha kawaida ndio watike ndo cha kawaida ndo elewe ndio kwa hiyo wewe ina ndio ni usio kuona daktari na batoneka wambo dimwa kuoneka bai siendo sia ndaka meni si sawa no sio kuona daktari wa ENT access kana ni wewe balance issues. Asante. Na ndi mseisia ndo kadiba saitu sio kete tiene kana daktari kurabie ndio wae itawata jina ndawa kana ni choke kawa na ndio ni kule tumia kwa ili tukaenda kwa 5 na ipele watu isisia ekule yako ndio sio kete. Inu ni
star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya numba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wabinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Nexus of Caregivers na asia imasiana ilasi mamudha memwanya va Kenya memudho chacha thini cha kubingwa wala ni wakwete vamwe asiai na siana ilasi thea wana mamudha memwanya na kutetea aki siana hivi chathiki kikambia na ndambuka kana walk kuma musieni wa Masako nginya sukulu ni wa imwana wa Machakos ulawisi kieta Machakos Boys ni matuku 15 mwai wa 8 mwaka huu na mweni wandaye ya chathiniki akethia Her Excellency Governor wa Vinyandeti kwa mabombe yange kuna simu kwesila nambani ino noti mwonza ile nana imwe thandatu nana mwonza itatu kana noti mwonza imwe thandatu itano thandatu itano nana ile Together for Inclusion, Together for Change inyonde muyadhoche. Kisese cha Mutongoi FM na Mutongoi TV nikiende kukwaililia withu kisia na usiaisia waku ethi wawi na woni wende kethio kana maunyungu nisio yulu wa ilungu situ tukuni esimu kwesila noti mwonza kenda ile itano itatu kana ututumie utumani mkube kwa ile itatu kenda imwe itano ingi no ututumie utumani kwesila email complaints@mutongoifm.co.ke kana md@mutongoifm.co.ke kana utambuke maobisini maitu alame mwakoni wa Sartaj musieni wa Masako ngoloba ya thandatu kimaniria kieni kuondwa kwatia miao na miamulo ya Communications Authority of Kenya Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia niso kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uwekala wakwambelile matuku miongole na mwonza mwi wa mwonza tuwe makindu kwa Ekati Building kuthengene na ulikilo wa General Hospital wakele matuku miongole na nana tuetala kuthengene na Flavors Restaurant katika wa Total Petrol Station na Isma Supermarket oingi wakele suwa matuku miongole na nana tuizombe kwa Makuu Standard Hotel kungedhanisia na KWFT Bank wakatatu matuku miongole na kenda tuwe matuku kuthengene na kinatwa Sako Booking Office kuthengene na Matumat Supermarket oingi wakatatu suwa matuku miongole na kenda tuwe kavisune kwa Chapachapu Restaurant lelo ni wa kuthika nyangi wakana matuku miongwa tatu twekitwi Red Camolo tina wa Intel Bookshop kunda kendo stage ya Probox ya mbitine kungedhanisia na Chamatu Hotel wakatana matuku miongwa tatu na imotu Masako Complex Inn kuthengiania na Automat Supermarket kuthengiania na Bata na wadhandatu tukuimomu wadhandatu Mulolongo 3Ds Hotel ground floor katikati wa Automat Supermarket na China Market oenge wadhandatu si tukuimomu wadhandatu Mutomo stage ya Probox ya Mudha etina wa Fragant Supermarket kwa maobombe ange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti mwonza ile noti kenda noti kana noti mwonza na ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti mwonza noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Sukulu wa Silver Hills Training College nicho kimanyisyo kichoka vambi ya Kenya kila kio kunema uvundisho masiovyo yulu wa caregiver courses lilikana courses ya utedi wa mituki kana first aid isomedha wa nimuvea wa Red Cross International wa soma courses withi wana ivusenene ya kumandi wa attachment masivitali ni manene va Kenya wasani wa mweyo na wina discount mwanya no wendeye fees witu nitro lilevyu
uyani ya muvuko waku kwa movombi yange na otuthoke kimaisioni kinene cha Silver Hills Training College vamusini munene wa Masaku Sartaj Building ngolovani ya katano yulu wa Masmart Supermarket. Kwa movombi yange tumwanya na itu kuisla nambani ino ilani noti muonza ile itatu imwe itano ile itano imwe itano nambesuni 0723 152 515. Silver Hills Training College, your time to be a qualified caregiver has come. Inu ni Mutongoi TV. Nino gochengi dene wa uiti bele na kuna nzia yolo wa ndio wa helo kumanana dena wa piga na indi atuna daktari Alex Mwanza wala mtaalamu wa uiti wa mato daktari no unatu yakana tilasima ndio weka ito na dawa ndio itawata ndio we nundu ni thina structure kana na motu twaisia tulisao tukilita nziani wacho uiti ni kututongeya wala twaila usyoka owe maneuvers ilateka sia utongeya tulisao tukana to bearings tu wala twaila ito tudu yanata tudu yone size ya doja yumbe organizo ni size ya nzo organizo mbe kwa utwindo tuni tonini muno tutonekana metho tumbe atu very small microscopic owe mbya umuga gwanda we na mbeke ya nzo na twebunde sio kana yo malenzi ida ene nange twasio linzio kiano na kio na to those canals la tu itaase misakila canals yuise misakila canals ni sosi usikanite na balance yuisu sangi trauma ba at the base na twalika katika canals twambe yosongia kwitu tweta ade na wambio kwa uiti ni kutumia ba utulikete ututunge bala pedo naturally wesele kila tomato idokoma function ya ya ku sense direction ila to ila sense ondo ba to sense direction ya ko dimbene tina ba to sense direction ya ku moloko be ande ba to sense diagonal direction ila yendete mukalani o twatungia atuikitu no kukomia muo kitandani na tuikeluka moto itakukeluka moto ndio itakukeluka so that is what I explain gaelesia au mapakana ningo ukeluka moto umwe kitandani lakini moto ni ngocha baya wese ni wanina ni kanoni ni ita ba tuka manuva tulato belete tukasiokombola tukasioka bala twaile ido twandika ba ndio wanevela na mabindange ni tutwa naika emwe ikadela piu mabindange tukasiokele tino assume ile ngana tuka make sure mundo suni twasioka bio tuembe na thina wandi we watela na twasioka no tu mengi no tu mengi thina suni we biawa especially kila kiotuma tuma whether wa expose water join ile mbano kubaloka kana madina pressure yolo asune matono madina si matono tu madina su usioko ingi na ingi lakini wait no usu wa utongi atwakila okay waze kupeluka mundu no ekiumusi yes ni mondo ne kweke umusi either ukayika kana okiagiva kana mundu rawo kanake ukamuvundisha ukesevia no eke keumusi lakini kwa na technicalities kwa certain angles waeleka na pia kusupport moto nduka ngole mundu umotule ngingo kwa hiyo technicalities wewe nda mundu a support ita moto wese ya ida mundu ndio no ngingo anga na kwata spasms sia maso mangingo kaake de nongi kwa hiyo no so mundu akatrain wa mbwa moto tona kia musi ukeka akira yese kilo kweka na yese de warika baby ndakato myawandawa peru muyandawa nita ila mundu kwalwa moto ebe mbwa beru muya kutumia painkiller na sio painkiller kwa wacho ni ku block
bukenge wo ko penda wetu meka lakini hizo leta sio keta block ndi wando kama lakini la si adela la ndio yoga ko penda wetu meka lakini isu ni sia kusie ya wisere ndo meiwa lakini la ndawa si adela they no sio yoga kwa uno lazima tundo sio kaneka na edele exactly mundu ekala na thino muno ute muite kana tundo sio kete atoma kwa pani ina mwa una utona ku affect hata mikalile yake endelea mudena mundu ekala athina ute muite kindu chambe wisere ya mundu su maisha make ni maathirikana embwa no kuthukuma ndeto no thukuma embwa mundu zu ende laba ndeto alichangali mundu no kweka accident kwa ni affect ya maisha ma mundu on day to day activities ya mundu su tonaeka ona ila self care takwithani wisere ni thina muno kwa ni affect ya the way of life kana maisha ma mundu kweza that productive dayo ni wake kana ndathukuma akaendelea na kuendelea kana kuteja andu wake kwa kiu ni kitu anaita thina otherwise ondo price ni benign kana ni thina ute progression ya wo ku affect mwe kiu ndo kitu ono kwikali kwika mundu kana kikamuwa ati wo uendele kila kitu anaeka ni kuoverload naenda peondo wika weseri ande kanundu no kia ubaluka okuchuno cho kitu na kwa thiri mundu ukasia masama kumawe ya ukasia masama kumao di social pleasure za ndo dia mbega ni sana ndo kwa ukeu ni cho kitu na idewa mundu edo na dina wandi wote ya mwinde kwa mundu tena dina wandi yo abeki ndo utona kwika akesi ya kesa upaka dina kwa mundu ula utena dino no kusia mathina la matona kwete dino kana la to ma associated na kwete dino na masiewa embweni mundu wa pressure eka make sure ila pressure ni ya control wa kwisia ni na madao madoku ala matona no tuma baluka na hii kwisia ni na mawo mama tu ondo tuna weti nduka kiesi embo matu kwekia sindu sina giko kwekia nzia kwekia ila cotton bud mundu wa ungulama twazo kwa infection ni mathina tasu nimekuete ko tu kwa thona infection kweta alama lakini to make sure no wanywe kiunesa ondo kwa ile mundu wese the electrolytes ya ndakame ni balanced asante kwa myth na misconceptions kana mingi wala tuida nayo bea no mafuania ila wewe na ndio pengine ni blood pressure kana series ya boss ndio ngo mimi yangu manete ayo number 1 ni uoyo mundu nundu na ndio asema muowe na mabina maingi ndiko mana amemba already ni monekete ndakitali ingi general practitioners ukasema ni maitwa na mokwethwa inda ata daktari su kwethwa itena umani wa matu niko thaya mu wendo mu so mu esiliata ni muowe yes so we wando mu kila weka na wina thina ti atendo ina thina wandi wo wego no ye wando mu ni mathima gelage no na makwe ndo mu ko esile yagu ni we muowe so esu ne myth ya kana no liwa ni kuowa andolango manita mo amwe maina de no suna ebona enda daktari bingi mundu akatumia mbesa bingi mese mone kwa nundu mabeye ni mabini wa kila kindu na mayaoneka na woti wo thima wanda kame aye na asia u demonstrate yawa kulingana na ndo mo wakwe no eteka ila test teka asia mtu te confirm na ta confirm wotu manaye ni wa balance na wete to ni na wa matu kwa huo ni dina wibo lakini ando ingi mayo wele kana ni dina ni thina munene kwa andu aingi na nundu wa mayaithwa na umani kana kuelewa ni thina mo kana chao kitona mbwa kime affected wese bya mekala na thina wo ibinda liasa na kiu ni gituma andu aingi wese bya ni maathirika na maasia masaa maingi mawea na maisha mo ni mabinduka mundu su ekala ile ndi kana ekala bumusi nundu no kukia ida no natwanga ndi kwese ndatwa mbwana na thoko mawe amamo konda thoko manundu athoko mali la ndio yaoka ndeto kwa mundu sio ayamo kwekala na mathina make asante kwa mundu la wakwata uiti pengine we lifestyle changes tona kweka ni kana asie
because okay changes kana adaptation ila mondo to naika kimweni to ya ndo mildly unesa balanced diet na okay wo imene sondo baile is a part of lifestyle. Now make sure we fit whether we fit kana wina ngise fitness ke kamba tumetata ndo mele meseo na kwenda weka mazoezi nesa no elewa wina mwe wako mugogo kana kiwango kila chaeni ukego wina kilo mbingi siko kwete marinangi we fitness ya mwe kana kwedwa weka mazoezi kana witho kuma we wa mogo keu nikitona kusiania na mathinasu kana thinosu kukukea kana kuciokea na ila mundu wako ndio wewe to na last for long ndio last ya ndatika kana ile na hivi depending na ndo ila ya kwata mundu ambao tulio bandu bamawesa hivi ni twa seto tuleta twatulia nita mulwe mutongine ila wa kolokwa wedio kana ila mutongizu ya kaloto kwata mulwe wisho habaya ila wila kwata la mutongine ikolokana ula mulwe yokelenge so kukilia kila kenjote kyonde kila kyokelia umulwe kana kyo trigger to kwa kila ile tu kusonga kana ku move nicho kyo tuma ndio wayoba kwa mabinda maingi to settle ya within natika kana ile kukatulia ondo kaisiene kendo kienda yake yoka kiitegemea position kana pala mutwe wekalete wa move kana wasonja mutwe kana wa ngola mutwe yoka kwa watulia ni adela wa move ngi yoka kwa mabinda maingi ikola kwata mundu ta aliamuka kwacha na yu wambea shughuli cia mudena idela ila wesa kalande ila wesa okelenge yokelenge ni kindu kebya wa kitegemea activity kana position ya mwe either no komete kana we iliende na choke na watu nianga ila ndiwa hivi lakini ne kokenge wa change la position na muno ni position ya motwe kano any part ya mu ne amoto ndo muvu itegemea moto moto tiwo mwe mbwana ukoma ndo ukoma na moto ndo ukoma na ugo so it's either you are no nje no komete kana no inamete ono mostly ni position ya moto ndo pe moto ndo itegemea mwe ulongi na we cha udele moto we steady to inondo ndo moto ndo nasonga kwa ukati ile ngesi ya mwe kana ukekala ukabeya ukomete lakini moto ndo kakome misaidia to inasonga kwa basically ni moto wa songa kana wa assume another position yote ile asante weka video kama unaona ile ingi mundu ayelese ono mundu iba mile wabindu ko wiwo dio kanete wabindu ko wiwo endetu wina nzobi affect ya ndoidotu nikana mundu ekitu effect ya kumilwa dukana na kile ko kudeprive kana kubenwa glucose kana sukari kwa kiumondo wiwa amilwa nikukosa glucose kwa kileko nondo ke science okay kana alcohol e compete ya binding sites ya glucose in the brain kileko kwa ya binding site ila si hello bind wane glucose weze ya glucose ndio kwanza ne kileko kwa kileko cha kosa glucose kana sukari weze ya uniwambe ya kwa kumilo njoke tu mundu ona azima enywete anengo sukari ukila mundu waekia more sugar yongela la binding ya brain kwa hiyo choke taandiwa lakini kecha mindo cha ndiweno it's quite different mundu ana size mundu su engwa to spinete na wa sisi hizo mundu to siasia medo na bete silai simambi wa sisiasia medo whether hizo isongeta de kangeta akumilwa is still sunondo ne binding ni geta uzima mwe diete na tiki ndo kio trigger continuously lakini neno ndo pema motu wetu avingitha
twimbwa eta kindu kitumita mundu athiuka ukeiwa to thiuka nipi lakini with the alcohol ndilu ni kindu kibeetie mo continuously na ila ndio weso yoka na momento ege muno ekwe no one kweli andene nesa with either mundu ndene nesa embwa wesia etie kindu ki uyona sindu isu taisembete embwa wesia etie kiala uyona mumbate thiukite kumendo nao kwa kuisisia yutela teka itest embwa zake luka mutwe yutwaite ndiwa twa trigger ndiwa yoke yuiva imbwa isongangito ikitete tumeta oscillation in medical terms umeta nystagmus so usaida either ivingi vetu ikitete odingile nao kwake ona asiendo ikitete opiyu. Asante twimiro kilelia urono tabia ndaktari mundu wewe ndio wesu unaenda manane cha urono tabia na kwa mundu ida yendo teli atona ukwacheta embwa wina ndiwa kana thinosu wa balance no sio kona mtaalamu wa mato kana audiologist kwi ndakitali mithemba mingi nye na wa metho nenda kwa ndakitali wa metho ndiyo ita metho nondo usule wawe na utweka wa metho na yu maundu ma matu na balance utweka ula wina utweka usune ndakitali wa matu na ni watu wa mama undu kukuita kana ono sisi uno kunikela ne sana ne uri na weba na indi aitona kukuita ukesede ni wa pola dina ne wa kwata hoteli kwa u embwa na rinosu wakubi na aku currently ni aware katika kaunti sita tu cia Ukambani kila referral hospital ina mtaalamu wa matu kitui abo makuene abo na masaku ya privileged na tatu kwa u masaku pembe nundu wa kwetho atina ataalamu ainga ingi ngalikone yako iga kwa anywhere wa bikano tetheka privately wendo mbona pia no umbone mundu arono kubikia hata kumbikia namba yakwa ni noti Mwanza inge ina ile tandatu Mwanza 0777 422 667. Asante sana daktari ino ndo ukana utuelezea nini sina ndo ingemeuga au na mema naka na mena ndina na yuni mama na ini daktari wanengana namba yake kwatiana na keza bila ndinosu ne kana withie ni watetheka na ini ndukabuthisia ndio wezu uga yuko second cia utala noitha tona utuma uteka maundu maku kwanza ila ilite ona daktari ne kana withie ni waitwa ni kulungu cha uiti ila wene kulio kana woni tumekuisala ili tukenda mwitano na itwe watu ikunikela utomani waku nyere to Robert Mtuko ni kwende uzezi mose ili kusito ila siatete kiwanesa Niwikumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu mathina ma muongo mathina ma mbio mutambuko kana arthritis kunyetea kwambatwa ni nthakame mathina ma sukali